Балу. Так, действующий финалист сегодня будет решаться. В финале он среди молодых собак. Возраст сколько ему? Так, почти 3. Почти 3, да? По линии, получается, по матери он, его мать Шерхана дочка, да? Да, да. Шерхан сын Султана по линии Кёргаплан. А по отцу кто он идет? Это Молчок. Молчок? Да, линия Молчок, отец его молодой. Молодой. Кличка такая молодой. Да, да. Откуда ты, с Кизларова собака, ты сказал? Молчок. Да, да. С Кизларватский? Балу. А вес его, ты же знаешь, 73, да, по-моему? Сколько ты говорил? Вес. Вес. 70, 73. Балу. Чемпионатта yaşlar чемпион olur. Gepem yok, vurmam yok, alakası. Чемпион среди молодых собак 2021 года. Балу. По матери восходит на Кёргаплана. Adından diplom, kubok, medal kavuşturacağım. Сейчас идет его награждение. Крижа, Харва, крижа. Йо, нормально. Ortadan ayrık var. Oğlanı köp oluşular pervantlığına. Ayrı ortada. Сильный кабель. Yenesin koşmaça bayraklar var herdir. Tavuşup onun kavuşurur. Ihla. Koşmaça bayraklar. Пойдет. Как ты? Нормально? Oğlan yine bildir. Ulitlerde 2021 yılda geçirilen balkon olarak olacak katnaşıyatlarda. Karagaplan bilen ceyfun vardı. 2017-2018 balkon olarak öpüş kaplan deyip tanılayan köpeğin oğlu Ece başladı. Şökisi kaldı finalda. Son çempionat ne için geçirdi? Güçlü taylama için geçirdi. Поздравляю. Oğlan son güçlülüğünü görmek için biraz teyit yetişene aradan önce teyitler uruşturacaktır. Hiç izleyip görünüyor. O geçe bu geçe görünüyor. Kolu Gökmen Ursiye hayt pehlivanları da çekiyor kolu. Yok, men ağa. Yok, bildiğin bak. Başka ne çıkıyor? Все, поздравляю еще раз. Спасибо. Его грамота, диплом. Oğlanı bu öyle köpeğinde 2018 yılda balkon olarak geçirilen çempionatta yaş Ha? şampiyonluğu. А, его, да? Да, я его снял. 2020 yıl şampiyonluk değil, Ecevar Atalı. Ha? Gel lan. Kutlu Ali, Görmez. Avo ya. Hundayla. Efendim arzu verip oğlanı. Все, собака с Небедага. Bu yerinde Чемпион Балканского вилайта 2021 года среди молодых собак до 3 лет. Böyle. Балу. Balık. Atışmara devlet kararı.